ngasi ayu phong ki batuan tuan ba manipuri si phong sing digi maru oibe I pausing khonga charaga manipur top channel gi mekai digi myam da share tawzagi ahan bada maru oibe pawa moina kanglup ki irang thoona na bu khona bani lemna tharoi cm kaubru haibisi lepham oina adumak leigani kaubru gi matang na semdok sadok laba semjin sajina ba puwari gi social media ra thagali bising legal action logani puwari semdok sadok laga furup ki irang thoona na ba khona ribising lemna tharoi hena chief minister nungthongbom berena phongdokre Impal Municipal Corporation की ओने तरागा मरी सुब फाइनेंस कमीशन की सेंथंग मखार लुपा लाख तरा मथोई चंगना लैखिबा मिसमैन सैनिटाइजर व्हीकल अमा अमदी अममम द लुपा लाख निफुगा मपनगा पॉइंट मौद्रागा निपान पीबा मोबाइल रिफ्यूज कैंपैक्टर गाड़ी अहुम संगा बलोइनना खुशिनबगी थरमदा पामुइसिंग हंगबो वहांगी पाखोम चिफ मिनिस्टर ना वफम असि फोंदोखिबने चिफ मिनिस्टर ना हाई काउब्रुदी लाइफम ओइना अदुमक लैगनी मसिदा खुरुमनिंगबा फुरुप खुदिमंगना खुरुमबा यागनी मसिदा ओइदा पादबा कमेंट्सिंग अमदि सेमदोक सादोकलबा पुवारी सोशल मीडिया रा थागलगिबा मियामसी वराउबिगनो लीगल एक्शन लखोटपा हौरगनी हाइना चिफ मिनिस्टर ना मखा ताखी सेमदोक सादोरिबा फुरुप मसल इरांग थोकनबा थागलिबसिंग असि लेमना थारोय काउब्रु असि सेंगलबा लेफम अमनि मसि कंगला तोंगबी कांगपोकबी रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया मनुसना लेबिने मसी फॉरेस्ट का लेंगा की मरकता खनरगा निंथिना ngak सिंदुना थमनबा ngangnaribani हाइखि माना हाइ काब्रु की मतंगदा स्टेक होल्डर सिंग उनबगी थोइना मथौ तादे मसी की मतंगदा स्टेक होल्डर हाइबा कनासु लैते काब्रु असि लाइसेम ngaiदगी माइतै सिंगी सेंगलबा ताइबंग मपुगी मफम अमा ओइना लेरकलाबनि हाइखि ngasi थौरम अदुगी मतंगना चिफ मिनिस्टर ना हाई स्टेट असिदा कोविड-19 की मिपाइनरिंग की मतम असिदा तरागा मरी सुबा फाइनेंस कमीशन की मखादा लिटर लिसिंग निगे चौंगा सन सैनिटाइजर मिशन अमा खुशिनबा सिना पाक सन सैनिटाइजर तौदा साउन मतेंग ओइना बु खुशिनबनि हाइरि अमरमदा PRI की मेंबर सिंग कौरीबा बनगी मतंग चिफ मिनिस्टर ना हाई PRI की मिहुत सिंग ममांग न उनबदा स्टेट की सेल थुंगी फिबम मसी येंगलबा मतुंगा मखोइदा पाव फिरके हाइखिबने दुबो कोविड-19 लाइसक की फिबम हेना सोक्सिलकपा सिदगी मखोइगी उनबगी मतम अदु फंखिद्रे मखोइगी डिमांड असि करी लेबगी हाइबदु येंगसिलगा वरोइसन पुरकना बोहनगनी हाइरेनसु पावसिना मखतारी मखासा थरक पोइना तोपा पावा मनमो RAT नेगेटिव रिपोर्ट सु सनरगनी मणिपुलिंगा की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डिप्यूटी सेक्रेटरी समिलियन लिंगेन एप्पल तरागा मंगारा थोखिबा ऑर्डर अमदा मपालमदगी नोंथक लंबी अमदी लेखा लंबीदा मणिपुर संगलकपा मतमदा RT-PCR TrueNet अमदी CBNet टेस्ट तौबगी कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट पायरगा लाकदबनी हाइखिबदुगी महुत मथक्ता पुंग हुमद्रागनि थोइगी मनुंगदा रैपिड एंटीजन टेस्ट तौदुना नेगेटिव रिपोर्ट पूरगा लाकपा मियोइसिंगसु स्टेट असिदा संगबगी अयाबा पीरगनि डेप्यूटी सेक्रेटरी असिना ngasi thokiba makha taba order amana hai manipur sanglakpa miyoi khudimangna RT-PCR TrueNet amadi CBNet की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट की मथक्ता पुंग हुमद्रा निथोई की मनुंग लौबा रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पायरगा लाकपा मियोइसिंगसु स्टेट असिदा जंगहनबगी अयाबा पीरगनि हाइखि ऑर्डर अदुना मखाताना हाई मणिपुरदगी मियोइसिंगी मरक्ता तंगाई फदबा मेडिकल की अथुओखाय अमदि अतै अथुबा मतम मियोइसिंगदी कोविड-19 टेस्ट तौबगी नेगेटिव रिपोर्ट असि पाइद्रबसु अखनब केस ओइना लौरगा संगलकपा यागनी अमदि मखोइसिंग अदु स्टेट की एंट्री पॉइंट सिंग द टेस्ट तौगनी हाइरि अथु वकाई की ओइना स्टेट असिदा लाकपा मियोइसिंगना मंगजौनुना कोविड कंट्रोल रूम टेलीफोन नंबर 180034531818 ता पाउ पिबिदुना लोखतम तोपा थौरंग लौखतनबा खंगलकदबनी हाइरिनसु पाउसिना मखाताना पल्ली पाउसि मखासा थरक पोइना म्याम द हेना खंजिनबदा कानगदबा कंटेंट अमा हाइरगदि म्याम कोविड की किनिंगाई ओइरबा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट्स इंडिया रा थेंगनरे कोविड-19 की अनोबा केस निमित खुदिंगी रिकॉर्ड ओइबा याबा मवोंग द हेनगललिंगै सेरासिदा कोविड-19 वायरस की किनिंगाई ओइरबा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की अनोबा अकीबा मसु अमुक मयोगनरकली हौजिक फावबददी डबल म्यूटेंट वायरस ना अनाबा मसिंग हेनगटपगी ख्वाइदगी मरु ओइबा मरम ओइरिबनी कोविड-19 असि इंडिया दा मसु मलेमगी मफम पुनमक्ता म्यूटेशन क्या मथंग मथंग थोलकली वायरस असिगी स्ट्रेन अनि नत्रगना मसिदगी हेनबगा पुनसिनरगा नौना तोंगाना मसक मवोंग लैबा वायरस अमा ओइरई ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट्स असि महाराष्ट्र दिल्ली वेस्ट बेंगल अमसुंग छत्तीसगढ़ यावना स्टेट खरदा थेंगनरे हौजिक मलेम असिदा कोविड की केस यामना हेंगलगलिबसि अनौबा वेरिएंट्स असिननी हाइना एक्सपर्ट्सना फुंगदोकनरक्ले भारत बायोटेकना सेमगतपा कोवैक्सीन असि SARS-CoV-2 की
multiple variants laksinba ngami haina Indian Council of Medical Research na ngasi anganbada phongdokre double mutant strain su vaccine asina laksinba ngami haina council asina su makhatana phongdokhi amasu makhasa tharakpoina topa tentakpa paw manamo PRI thami singi pung nifuni pangi Manipur banamyam gi punsil sound akai ba pikre Manipur State Panchayat Parishad ki miyang makhar state asida laidiba Panchayat Raj Institution PRI gi mihut singna lenga ke tuan demand tala dun hauki ba hinung yai digi Manipur pumbada kauki ba pung nifuni pan gi ban gi mahausa gi punsida sound akai ba pikre mayam da tentak na share tawzaram ge nakalamaramda Khurai Nandai Bamlekai Gram Panchayat Hall Pangtopa Pau Gimi Pamamada Panchayati Ras Institution PRI Ad Hall Committee Ki Convener Pukrambam Surbalana Hai MGNREGA Gi Job Card Holders Singi Matam Sang na Pithoktana Lady Kusuman Pithoka Dabani Haina PRI na Kaukiba Pung Nifuni Pang General Start Makhatan Hayeng Su Sadaki Gani Demand Sida Tuan ba Democratic Oiba makhalgi khongjang sangsin ki balai kre dubo laingak na thawai wawoi dana adumak laithokpadagi general strike ki khongjang sangsilakpani khongjang asida mapung phana sagoliba khudingma pu PRI ad hoc committee na thagali pithoktana lairiba khusuman pitoktrabadi makha tana taba makhal kya gi khongjang sangsin ki gane khongjang asigi manungda laingak na tha taraga teret ki honorarium pithorakpa asibudi taran oi laingak na athubuda taraga manga suba finance commission gi ani suba installment amasum NEFMS mapung fana implement tabiu PRI bu mathau ningthina tahonanaba laingakna matam sana pitokpom thokpa sanpham sing pitokpiu hai kenasu pawsina su makhatana phongdorakli amasu makhasa tharakpoina topa pawamana logi wangmada Bangladesh masa ama sangjafam pirambagi miyo ani fare Thawal district ki manungsana leiba Lilonggi uku mamang na police na thasi taraga mapana thibu humgi thabak sa thabada Bangladesh amaga loina na mahak pusang za phampira mamiyo ani fakat pangam khre haina Thawal district ki SB Dr S Ibom sana thadorok pasirol amana phongdorakli sirol asina makhata na hai akak naba pawma phangbadagi thasi taraga mapangi nungthin pung ohumrom taba matamda Lilong police station ki OCMD Rias Khan gan lusingba police ki team amana Lilong uku mamang area da thibu humgi thabak sa thabada Bangladesh gi state asida ain kaina sangsilakhiba miyo ama fagat pangam khibane mahak Lilong Kaithel gi manak nakna leiba Jama Masjid ka khangnaba dukan amada yotek thangte khombagi dukan hangduna lena mathengna khibane mak pu makhata na wangpang sa thabada mahak Bangladesh ki Sapai Waganja gi Sipaganja police station gi manungsana leiba Piali Mari Dagini Maki Maming Muhammad Ramzan Ali Say Kuntraga Mari Kawi Hairi Makhatana Tibu Humgi Tabak Satabada Muhammad Ramzan Ali Asi Lilong Bazar Dagi Laikidraba Has Abdul Samad Ki Masanupa Hafiz Malem Say Yankhay Humdoi Amad Lilong Uku Mamang Dagi Laikidraba MD Nizamuddin Gi Masanupa MD Jalaluddin Say Yankhay Namatam Loiraba Biza Pai Haiba Khangna Sangza Pampiduna Leramba Tenaki Masigi Matakta Muhammad Ramzan Ali Asi Aadhar Card Amasu Paramki Lonena Hairiba Aadhar Card Aduda Maha Asi Muhammad Marzen Hussein Say Humdra Kauba Miyu Amagi Masanupani Haina Lana Inron Toramba Tenaki Hairiba Muhammad Ramzen Hussein Asi Bihar Gini Ma Hauzi Muhammad Jalauddin Gi Baragi Kara Leba Miyuini Hairina Su Pausna Makhatana Fundoki Makasa tharakpoina topa maruiba pawa manamo midday meal workers singi thagi honorarium athuba matamna pithoktrabadi irang lakadori Manipur da lairiba midday meal workers lising mapan ga satruk rom gi tha mapan gi honorarium asi ngasi phawa sentana senthang kai tharakrabasu Manipur lengana pibidna lairiba sina maram oiduna worker union gi maket gi ihau sangsilakadori wafam asiga mari leina ngasi midday meal worker union asinduna Imphal gi irabat bawana pangthokiba pawmising unabagi thoram amada union asigi president Indrani na hai Manipur lengana midday meal worker listing mapan henbagi pithoktana laidiba tha mapan gi honorarium adu numit manga ni gi manungda pithok pitaraba taragadi khongjang kaya sangsilangna ba sem sare Haukiba Kumza English Singaninga Kungi July Thadagi ngasi phawbra midday meal workers singi khusuman pibidana lairi Masigi matangda mamangna education minister yauna mari leinaba singda
पिथोपिनबा ताक्सिनखिबा लेरे चहीसिगी फेब्रुवारी 18 मणिपुरगी फाइनेंस मिनिस्टर उनदुना ओनरियम पिथोकनबा हाइरुबदा फेब्रुवारी लोइद्रिङैदा ओनरियम पिथोकलगनि हाइना थाजबा पिरखि फेब्रुवारी थादा पिथोकलगनि हाइना थाजबा पिरखिबा सिगी मतांगदा ZEO सिंगदा हंगलुबदा था अहुमगी हाना पिरगनि हेरखि अदुबो पिथोकतबदगी ZEO सिंगदा अमु हाना हंगनबा फोन तौबदा स्विच ऑफ न सिंगवा थमजिलकपदगी पाव फाउनबा ngamdana लेरि हाइखि माना मखाताना हाई वर्कर सिंह फंगलिबो ओनरियम असिसु था अमदा सुनगी लुपा लिसिंग अममम खक्तने मसी इंडिया की अतोप स्टेट सिंगददी मतम गसनाबा मोंग खुसुमन पिरी अदुबो लमदम मसिदा मतम गसनाबा मोंग ओनरियम पिबियो ngasi फावबो ओनरियम पिबिदबा तारगसु माहिरोइ सिंगी खंदुना वर्कर सिंग लेप्तना मथौ तौदुना लाखली सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकेदगिदी मतम साना वर्कर सिंगी खुसुमन कायथरगली अदुबो मणिपुर फजिंदुना थंबनी हाइबसि खंगले मरम अदुना अथुब मतमना वर्कर सिंगी अवाब यंगबिदुना पिफम थोको ओनरियम पिबियु नत्रबदी थोनिंगदबा थौदो क्या थोलकपगी अफफतगी टेक्ता लेगाना पुगदबनी हाइना मानसु मखाताना फोंदोरखि अतोप मरुयबा पावमना काइथेल सिंग नुमित 10 ने थिंजिननबा थोखिबो ऑर्डर की मयोक्तो नुपी अमदी पुलिस सिंगी मरक्ता मुंगनखरे स्टेट असिदा कोविड-19 गी अनिसुबा वेब लाखपदगी ओइरंगलिबा फिबम असि थेंगनबा लेगाना खोइरंबल काइथेल इमा काइथेल मरी थिंजिननबा थोखिबो ऑर्डर की मयोक्ता ngasi काइथेल फंबी नुपी सिंग अमदी पुलिस की मरक्ता साउना मुंगनबा थोखरे मणिपुर कोविड-19 गी लाइसे संदोरपा थिंगनबा लेगाना लखटपा सेक्शन थोरांगी सरु अम ओइना ngasi खोइरंबल इमा काइथेल मरी यावना अकोइबगी काइथेल सिंग नुमित 10 नि थिंजिननबा ऑर्डर थोखिबनी अदुबो काइथेल फंबी नुपी सिंगी माइकेदिगी हाइरिबो ऑर्डर अदो मिस्टर मिखाई नाइबो ऑर्डर नि थिंजिनगे हाइरबदी फिरोल योलिबा पौना अमदी थंगाल काइथेल गी दुकान सिंगसु थिंजिनगदबनी हाइना ngasi नुंथल पुंग मरी मखाइरम ताबा मतमदा इमा काइथेल नंबर अमा लैमरेल सीदबी इमा काइथेल गी नुपी सिंग हौरखि नकलानी की मरक्ते ngehak muknaraba matung kaithel gi mihut sing tholaktuna khoirang khosaunoraba nupi sing adubu themjinki loinana police amadi kaithel nupi sing gi marakta su yanaba purakpadigi makha tana thoningdaba thaudok sing thokide thaudo aduga mari leinena khoirambal kaithel nupi sinpham amadi saktam kanba lupki president thaudam ongbi santi na media da maki worol phongdokladuna hai covid-19 gi ani suba web ki saithengi saru ama oin ima kaithel number 3 da नुपी अमा पॉजिटिव ओइखि अमदी काइथेल नंबर 1 दा नुपी मरी मंगा पॉजिटिव ओइखि मसिदगी काइथेल फंबीसिंग टेस्ट तौरबा मतुंग काइथेल फम इहानखिबने सोशल डिस्टेंसिंग ngaknanabagi damakta काइथेल गी सीट सिंग असि सादा यांखै खक्तमक फमनबने लोनेना पोट लैबा लाकपा मियोय सिंगसु मार्क्स उपत्रबदी चंगबा थिंगदुना लाकपने सेरा सिदा ngasi ayuk pung 13 rom taba matamda Imphal West District DC amadi ASP yauna mifam ama pangthoktuna काइथेल फंबीसिंगी apamba phungdokhi मिफम अदुरा काइथेल फंबी नुपी सिंगी मैकेदिगी स्टेटस द कोविड-19 गी ओइरगलिबा फिबम असिदा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa खक्तना ngakthokpa ngamloidaba maramna लॉकडाउन तौरबसु सगोटकनी अदुमैनमक थिंगबा तारबदी स्ट्रीट वेंडर यावना फिरोल योनबा दुकान सिंजु थिंजिनगदबनी हाइना थमलखि अदुमैनमक तैना ओनबदा ngasi nungthil lengakna काइथेल सिंग नुमित 10 नि थिंजिनबा अमदी अतै दुकान सिंगबुना मतम खाइदोक्तुना हांगदोकपदा अयाबा पीबा ऑर्डर अमा थुलखिबनी लाइसेट असि तराई तराइना लक्षिनबदा अवाब ओइगदबा मरमना तंगाई फदना सेंगसा अमदी हिदाक लंगथक योनबा दुकान सिंग हांगदोकपा याहलबसु अतैदी लोनहनगदबनी खोइरंबल इमा काइथेल थिंगलबसु उरिपो अमदी कैसामपाटना सिंगबा मफमदा अदुमा फमलखनी हौखिबा सैदसु खंगौदना लॉकडाउन थमखिबदगी हेंसांगना पी हैरा अमदी गाना सिंगबा पटपा पुंबा क्या पोटलम सिंग योलिबा मियोय सिंग अवाबा क्या मयोनखि मरमसिना तिक्सिंदुना लैरुरबा मनामा सिंगसिंगसी योनथोकपा ngamnanaba matam khra pifam thui kaithel nupi singasi leita lairaba ngaktani haibala ngana khangbiyu haina santina makhatana su phungdokhi makasa tharakpoina topa pawamana Manipur police na sengdokpirao Smart Society Salai Holding Private Limited sel tungsilaba depositor sing awaba masum piendabigi wakat kya pisin khrabasu government asina hojik phawa initiative amata laudana tumina laisili tala asida depositor singi loop amani haiba amana miyamda lana lamjingduna claim form ama yolaga thawoina donation lauba natragana sel khaibigi voice recording amasu social media da viral oire makhoina yamna toina palliba authority gi ayaba hairibasi karamna kanagi authority no haina GAC salai depositor na press thadropa sirul amana hairi sirul sina makhata na hairibidi makhoigi telephone voice recording अदुदा मणिपुर पुलिस की ऑफिशियल खरसु यामना तोइना पल्ली मरमसिना मखोइना
claim form ama submit tahonana bo honaribasida Manipur police ki khut yaw natragana yaw da bahaibasi athuba matamda singdokpiduna miyamgi samamnabasi ko hanbiyo hairi amaromda makoina puthorakliba claim form asi chief minister gi PRO amada pisilli haibigi wafam asina kadai phawba chief minister gi office na thabak lokhatpigadoribano asiguma form thajin halaga depositor singna salaida thangbiba senpham handokpigani haibigi insurance pi khiba leibra leiragadi karigi miyam khangna public notice thokidabano Nakalamaromda claim form tharaga miyoi kharana senda lambi oina satharalibasi thingnaba government law leitrabara salai gi issue asi thawoina nathainaba government natragana salai ni insilibra asumna salai depositor gi anoba loop amana mathong maram khangdana claim form tharibasi JC ga kariguma hiram amatada mari leinade hairinusu pawsinu makatan fundorakli Amasun tentakna to pamaroiba pawma me mahapsaramgi seramgi Covixil state singna dos amada lupa samri private hospital singna lupa satruk to yolagani sahi taraga nipan mata kimiyoi punamak yawragadaba me amadigi vaccination singge anauba tangkak ama haugadabagi numit kharanigi mangoinana COVID-19 vaccine Covixil state singda short amada lupa samri da amasum private hospital singda satruk to yolagani haina Madubu Putholiba Serum Institute of India SII na ngasi phongdokre haba pawmusu phonari Lushilakpoina to patina paw khara namung parikya yaithokle haukiba tang kunna thokiba COVID-19 gi second wave ki gazette notification adu gi matung ina BA BSc BCom BFE BSW amasu BTT gi ahan bamasum ahum suba semester gi exam sing April kungani pan gi haugani haina tawrambadu Kudaktagi yaithokle semester gi exam sing asigi nauna lepa schedule adu exam haugadaba numit tare ni walingi mamangna khangalakani haina Manipur University of Controller of Examination in charge Professor NG Nimai ngasi notification ama thokre ama sum atopa tentakpa pawa mana kabru kabagi lambida thampin sakhairamle kanglub amana atopa kanglub amagi nungaitana ba thabak tawridabani lai khurumba lakiba miyoi singna sengnaba laifamlen kabru asupagi sing kanabagi damak mamangda thong thugairam semjin khraba laikot paningi lambida ngasi ayuk sakhangdaba kharana thampin sakhairam badagi gari thauduna lakpa tire kharada yungsinduna tire puncture oibagi thoktok sing thokre mahausa lairembina lamdam sibu nungai ba ngakta piragasu aikhoigi laiminariba miyai khudimakna afaba puksel khanduna atingba wakhalgi afabasu amata oina Kanminaba mathau tai haina kabru lekhad lai ibudo kabru asupagi laifamda kabru singkab hodokpagi lai khurumba saru yaki Rajya Sabha gi MP ning thaula semba sana jawbana phongdokre sai khudingi paring naina sa tharaliba kabru singkab gi thaumi singi saru ama oina sing asi khakat pham lambi gi lai court haina khangnariba lambi paring da sakhangdaba miyoi kharana mamang thakta thong thudekibane Government su thong adubu semjin khraba matung thong adugi kabru tamna khara salaga leiba mafam khara ngasi ayu anganbada lambi gi uphul marakta thampin meter mangarum lambida sakhairambadagi thaudok sing thoki adubu singkari ba miyoi singna khangdana gari thaurubadagi mafam aduda tire puncture oibadagi singka ba yaudana hanakiba yauki Thaudo aduda khudong thiba nangkiba miyoi sing aduna lambida tariba thampin sing adubu paksana sitokpagi thoram sing sathaduna tungda lakadaba miyoi kaya su wahandana bohanakhi aduga mafam aduda leiba khunja kharana lambi paring aduda mathau tawriba Senapati district ki DC amadi makok thongba official sing aduda su wafam kya thambadana tana lambida thampin sakhaire hairibasi thengna bibra haibo wafam sing hangki Mafam aduna mathau tawriba official singnasu yengsinba chalubada thengnade haina khumki makha tarakpada hairiba lambi paring asida pamdaba thodok sing thoktana ba akanba police sing section thorang sing hena lokhatkre hainasu pawamana makha tana phungdorakli lushilakpoina topa paw khra namu laikhidraba sanatona sijinaramba laptop amadi phone Kohima da investigation sathanaba khankre mamang thagi taraga manga da rims da MBBS tamlamba thauri yanduna laikhidabni haba Kurai Thangjam Laikai Sanatun Athopam Sei Kungani Tuina Sijinaramba laptop amadi mobile phone CGM Imphal West na Kohima da Leiba Nelit ki office ta investigation sathanaba ayaba ngasi pikre hari atopa pawamana Samarjit Sawalubam ama bel pikre social media oiriba Facebook ki page ki punsigi mathel koba post amada narengmam Samarjit pu sagot pamongda comment piruba thangmaiban Laurungpure Laikai
nga samsa yumlepa sei kuntraga maribu CGM Imphal West na lupa lising yang kaiga manaba security bond amount ngasi bel pikre Rajkumar Gambini amadi nga samsa yumlepa ani na tha sigi tare ki numidang pung nipan makai taba matamna Facebook ki page ta samarjipu sogatuna comment pi ki dama Imphal Police Station accused asigi matakta sumoto case ama register tauki police ki mekedi APP na tungan mo wafam sing submission tauki lonena accused ki council ne accused asibu freedom of speech and expression ki makara social media ra wafam khara hairubani haina tungan mo submission sing lan khatki maikai ani gi submission sing CGM Imphal West na taraba matung accused asibu lupa lising yang khaiga manaba amount of security bond oiduna condition kharada bill piki loinana accused asina lupa lising taragi PR bond free oina court security bond oina ngasi thiduna bill pikre haina sumakhatana phongdokhi loisilak poina to palebak thiba paw mana police na man accused phare masamaki sahi taraga manga room surabi masano pibu rap tawbani haiba police na thiba khangdana lerakpa nupa mangasi Churachandpur police na phare haidi pausn hai mara leiba misa adu Kamjong district ki manung sanba Lancha village ta leire haiba paw phangbadagi Churachandpur gi ASP na Kamjong district ki ASP ga paw phonakhi loinana Churachandpur police ki team amana Kamjong district police ki mating digi misak adu ngasi pharaba matungda Churachandpur da purakpani rape tawkiba thawdo adugi matangna victim gi masina social media da Facebook ta post share torakpadigi crime adugi matangna khangnarakpani loinana women police station Churachandpur amasum line thawdo adugi matangda thabak lokhatuna lakpani thawdo asigi matangna police na proxo eki makhara case ama lokhatkhi panma yabade victim adubu atopa mapada natana kharana su rape tawki haiba maral da makhura du su police na phakrabani haina su pausna makhatana pali and thank you